Sibera. Biti. Meze neza. Nari siporo cyane. Oya. Tunanyemo turaporo ku matelefone. Ahubwo nanibagiye kukubwira. Fiona, ngashaka kuza kuba hano. Nyine agiye kuza yiga araniga. Abe hano mutagire mwigane. Yego. Impungenge ziyongereye. Wowe na Fiona uko mbazi. Impungenge zigize. Kuri kwigira nkaho nasanzwe mbazi. Ntuga kapte nawe. Tukwibaza ngo kubijyanye n'amasomo yanyu muri kumwe. Reka twarakuze. Wenda mbere twari tukiri abana ariko ubu twarakuze. Ntabwo umuntu ugeze muri kaminuza ntabwo yabaze icyo gukora, ntabwo yaba atazi icyo gukora. Rero nta mpamvu yo kugira impungenge. Ntangire mbizere. Ahubwo zo ntabwo twizeraga. Ndabona ndi kuvuga ngo kuva kano kanya none kiriyongereye. Okay. Muzanenguye. Nta kibazo. Fare neza. Muzumire stars. Baby, why did you just come home? Baby, that's good. Thank you. That's good. Ari ibintu boss ansabye kumuha. Ibyo nshaka kurangiza ariko ndahita nduhuka. Akazi gatuma utaruhuka? Baby, ndaruhuka. Reka mbanze nsoze. Ariko buri kanya buri muri machine. Baby, ndaruhuka. Reka mbanze nsoze iyi report ya boss ansabye nyine yihutirwa. Nitsoza kuyikora ndaruhuka nta kibazo. It's okay. Can you take a phone? Nta kibazo. Okay. Thank you. Welcome. Injira. Oh, Fiona. Bite. Yes. Fio. Meze neza. Yes, nta kibazo. Karibu. Murakoze. Urugero se bagenze bite? Bagenze neza. Ubwo se baraho? Baraho bameze neza. Na mama? Mama ameze neza uretse ko yari amaze iminsi arwaye. Yarwaye kize kandi? Ni bwa burwara nyine bw'abakecuru. Azi ko nanjye ntabyo nari nzi ko akundi tuba twihugiye. Ntabwo byabura kubera ko ufite akazi kenshi. Ubwo mu kanya ndaje mpamagare mubaze uko ameze. Mbere ari mu cyumba. Urakoze.
twite sigara uri kureba iki ntacyo kandi banoze cyane ntacyo ariko ntukajya ugira amatsiko oya nyereko afu iyo mpereza telefone yawe Bera Bera ubaye iki Bera 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 Mwana we Bera ubaye iki Bera 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 ubaye iki Yesu we hagize umuntu nabara mwana we mwadutabaye Bera Bera wadutabaye Yesu Bera Yewe Bera Yesu Bera Mbese abaye iki? Shayi nyine yikubise hasi ariko agira ikibazo cy'ubuhumekero. Yitwa gute? Yitwa Bera. Bera? Bera? Nese kutamujyana kwa muganga? Oya mu rugo hari imiti imufasha ahubwo tumujyane mu rugo. Nese asanzwe abigira? Mfasha tumujyane kwa muganga. Urashaka iki? Bera. Oh sorry. Nitwa Keve. Ejo nahuye na Bera atameze neza. Sinzi nimba ari sister wawe cyangwa mubana mu gipangu ariko nari nshikore uko yaramutse. Atameze neza? Ja, so nahuye nabo ndi kuva mu kazi nsanga yaguye nyine yagize ikibazo mu muhanda. Mbona ntago ameze neza muzana mu rugo. Nari nciye hano kugira ngo menye nimba yaramutse amahoro cyangwa bamujyanye kwa muganga. Niyo mpamvu nyine mu bindi hano. Asigaye agira ikibazo ntamenyeshe.